U ovoj meditaciji oživeće afirmacija ja sam kraljica. Brojaću od 3 do 1. Vizualizujte brojeve koji se kreću ka vama. Kada izbrojim, naš stan postaće dvorac, a mi kraljica. Zatvorimo oči. 3, 3, 3. 2, 2, 2. 1, 1, 1. Budimo se u našoj vizualizaciji. Okrećemo se oko sebe i naš stan je postao raskošan dvorac. Pogledamo odeću, a i ona je sva raskošna, protkana zlatom i dijamantima. Nešto nam je u kosi. O, pa to je izgleda kruna. Požurimo do obližnjeg ogledala da vidimo svoj odraz. Vidimo da smo prelepa kraljica. Ali odjednom iz ogledala iskaču svi mrakovi i zla. Viju se oko nas. Prava je oluja. Baca nas tamo amo. Da li traje tren satima ili mesecima? Vreme u ovoj dimenziji ne postoji. Koliko god da traje, prisetimo se svoje snage, ljubavi koju nosimo u sebi. Ispravljamo se i stajemo čvrsto opet ispred ogledala. Znamo da je ljubav najmoćnija magija. Gledamo pravo u ogledalo i dalje i ne plašimo se mraka. Mračna oluja oko nas nestaje kao što se i javila. Tamni oblaci se povlače i iz ogledala i pojavljuje se svetlost. A onda u ogledalu sada vidimo lik naše posebne osobe. I on je u raskošnoj garderobi, mada za nijansu manje raskošnoj nego naša. On je vitez i upravo izlazi iz ogledala. Govori nam dok se klanja. Kraljice moga srca, bio sam zarobljen mračnom kletvom, osuđen na život bez tebe i u ovom paralelnom svetu gde se ispunjavaju najgore noćne more. Ali sada si me svojim dolaskom i ljubavlju spasila. Nisam mogao da osjećam i da vidim, ali su sva zla rasterana tvojom ljubavlju i opet imam kontakt sa mojim srcem. Sada su moja osjećanja i vid jasni. Ti si jedina moja prava ljubav, moja boginja, moja kraljica. Želim da provedem život kraj tebe. Nadam se da ću uspeti da dokažem da sam i ja kralj i da se izborim za tvoju ljubav. Zajedno bit ćemo ljubav sama, a ljudima u našem kraljevstvu donosit ćemo samo blagostanje i sreću. Možeš li da prihvatiš moju ljubav? U trenutku se setimo svih prepreka koje su postojale ka našoj posebnoj osobi. Pitamo se da li možemo da verujemo da je postao časni vitez koji traži našu ljubav. Ali, kao i da je to bila kletva, sada nestaje svih tih negativnih iskustava i ostaje samo ljubav. Vidimo da je on već vitez, a da će se svim silama truditi da uz nas, svoju kraljicu, postane i kralj. Odgovaramo. Da, čini mi se da mogu. Mada morat ćeš još da dokazuješ, nije lako zaslužiti ljubav kraljice. Naš vitez se osmehuje. Naravno, svakog dana ću ti dokazivati da sam vitez. Borit ću se za mesto u tvom srcu i terati sve nemani koje bi te mogle ugroziti.
Štitit ću te, ne zato što ti ne možeš sama da se zaštitiš. Znam koliko si moćna. Ali ti si mene spasila od kletve, a ja ću spašavati tebe svakog dana na zemlji. Sve dok jednog dana ne shvatiš da sam ne samo vitez, nego i kralj. Verno ću služiti mojoj kraljici. Odgovaramo. Divno pričaš, ali znam da ja to zaslužujem. Znam da sam kraljica, a i ti zaslužuješ ovu šansu. Ipak je bilo reč o kletvi. No, kakva je to buka napolju? Izlazimo na prostranu terasu našeg dvora. Dole su svi ljudi koje znamo. Tu su naše bliske i drage osobe. Ali tu su i oni za koje smo mislili da su nam neprijatelji. Kada je kletva nestala, ljubav je pobedila svuda. Svi kliču u njenu čast. Presrećna sam. Proglašavam 3 dana slavlja, jela, pića i žurki. Ljudi još više kliču. Moj vitez me gleda sa obožavanjem. Ali vreme je da se vratimo. Brojat ćemo od 1 do 3. Kod broja 3 ćete otvoriti oči. 1, 1, 1. 2, 2, 2. 3, 3, 3. Otvorite oči. Vratili smo se u naš stan, ali sada znamo da u paralelnoj realnosti mi živimo kao kraljica, a naša posebna osoba je vitez koji nam svakog dana dokazuje svoju ljubav, nadajući se da će zaslužiti da postane naš kralj. Ili su se možda vremenske linije preklopile i sada je tako i u ovoj realnosti. Možda naš stan nije raskošan poput dvorca, ali mi nemamo garderobu optočenu zlatom i dijamantima, ali svejedno smo kraljica čistog srca, punog ljubavi. A sada znamo da smo mi izbor naše posebne osobe, da je on naš vitez koji mašta o tome da postane i naš kralj. Otvorimo svoje srce. Neka ljubav pobedi. Neka ljubav pobeđuje svakoga dana.